देखलो कंठी और सूता स्थानीय हाटरू किरी बणुआ मंजे जंगल संग्रह करें साधारण एवं रंगीन गिरी मालिक चेप्टा कि तिरिकोणिया कुशली महिला दक्षता निर्भर घर गुड़ा बुले पूर्व यह माड़ीगुड़िक जंगल संगृहित विभिन्न फलर मंजूर निर्मित होता। उभय मंजी और कंठीर सम्मिश्रण आदिवासी मेला पड़ी एक नंबर हाट एक नंबर यूनिट 8 सहायता निर्माण कर परिधान करते। सुंदर बड़ रायगड़ा वाह बढ़िया बढ़िया घर बनई हाँ कौन लिखाई झिंझिरी कौन लोक जुआर डायरेक्ट गच आनी कदली धरती बुझ डायरेक्ट कदली धरती शिमुलीपाड़ मयूरभंज सब तो आमरी साइड ना मैंने भाई देख रे भाई गछ डाल लगे मैंने कदली धरला देसी गुड़ा दरकार ये अच्छा महू बाक्स पानी रहा ये देसी कुकुड़ा भी अच्छा पानी रखी कौन बा पबी है बंधा कर এরকম খাটিয়া থাকে ওখানে বসে ক্যান্টিন ঘর হয়ে গেছে লঙ্কা গাছ দেখছি তো ছোট ছোট গছরে দেখছি তো দেখবি তো ইনু কামক দিଅନ୍ତି ନା देसी कुकुड़ा गोटा बंडा घर देसी कुकुड़ा हो बड़ बड़ होती
ପ୍ରଥମ ବାରଭୂଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ପାଠ ଏକ କୋଣାର୍କ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେ। ସେତେବେଳେ ଝରଣାର ଦେବୀ ସେଠାରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଝିଅ ବସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବଡ଼ ପାଚିଲା କାନ୍ଦିଲାରେ ବଡ଼ ପାଚିଲା କାନ୍ଦି ପାଚିଲା ସେମାନେ କାରଣ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତମର ପୋଷାକ ବୁଝିଣ ଜାଲ ପରି କଟା ହୋଇଛି। ଦେବୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏହା ବୁଝିଣ ଜାଲ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଅଛି ସେ ଯାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଝଲସୁଛି। ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇ ବିଚରଣ କର। ଦେବୀ ଏକଥା କହିବା ମାତ୍ରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର କେଶ ଉଭେଇଗଲା ଓ ସବୁ ପୋଷାକ କଦଳୀ ପାଚିଲାଣି କଦଳୀ ପାଚି ଖୋଲାରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଲେ। ବାର ଭାଇ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବହୁ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ବଡ଼ ପୁଅ ଗୁମ୍ଫାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଇଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଭାଇମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବଡ଼ ପୁଅ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ହାତରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରତ୍ନରେ ପୋଷାକର କିଛି ଅଂଶ ଚିରିବାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ବରମାନ କୁହାଯାଇ କହିଲେ, ତୁମର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତୁମର ପିଲା ସମସ୍ତ ନେବେ। ସବୁଦିନ ତୁମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ, ଅନ୍ୟଥା ତୁମର ଜାତି ଧ୍ୱଂସ କରିଯିବ। ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଲରେ ରହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ। पुलिस भाई मैंने सब ड्यूटी कर जाओ आदिवासी मेला पड़ी भल जगटे भी खाली आंब गछ आंब भी बहुड़ी एमती कौन चेयर पड़ी आदिवासी मेला 2023 आसंतु बुली जिबा यूनिट 1 भुवनेश्वर नियर शिशु भवन छक जो कहते प्रोग्राम जहाँ भी किसी होती आयोजित हो साउंड फाउंड सब लगुच बहुत सुंदर सजा है स्टेज। आदिवासी मेला
ହଁ ଭଲ ପଠେଇଦେବି